Purak. Pakhang Purak ko. Ano ay pasay hay di kayo no. Mayam pungdi baro ta dore ko. Ado sum tumba yada ba degi khangde wakhal ga se keno ma khal nu ngai ta sum khangde wa thong khang na tong la pang khang no sum lei ba. Ado Echanthoi bi sigi video se yengo ba ko. Mal ngang ba sak pa yam na ta ba da ko cham na mabukta kaimta leitana wa ji dong ngang thokpa adagi khangde mina su yam nungsiba magi wa singje tara kanda ai di yamna nungai ba pothabam oibedo adu oi ko aduna aina sum video se nungai bagi cham aina dum share tawjabani ada video se yam yemina simya Hai mia ngasi di am nokning ba ko yam sab sab nu pa ni le kai mi ko ke nang di ka mami ni khang de law ne ta mo nang so si si masa ba sab ne pakhang wa ne koi ga dam ne tu masa ji le ram ne si si te ke ma te mo gi se ai lab so te to ra ke kwa mo gi se uri pok ta Honda gi hai ta le ko aw le ma hang ba gari ma cha myam gi kwa adu mo si pe su ke am le ram da ba nang su ka yaw ne pha sab na bo su ka na pa mu ne sila pa mu ni kai pa mo zoi ti ura ba Kalap tok siro. ya ha bu ya yam na ji ma tam da adu da mo ai se ai di kem da su pa to bo se di pa sa su long za de ai sa sa ra ma ne si yong cha yo ma ne adu ga mo gi se su ba na Honda uri pok achom lai kai ne le ye ba Honda uri pok achom lai kai ne pe sa ma hang bi de ho ji followers ji mari su le kwa adu ga ai na mo khoi gi Honda uri pok achom lai kai gi ai na et sa ma to pi ho ne lak pa adu dai na kamai to gi kai ta na bai ta le kwa yam kem dai ti business ti to ning ba to bu to mo ji hanu ba ge generation to oi khoi ji gai oi dra ba ni na adu mo dam ti yaw dra bai ta le kwa ana adu ai se moi na hai kwa e to bi gi paisa nu sa hai kwa ai di paisa nu sa lo de ai won da pi ga da ba paisa to customer da ta bro ka in za lo ni lang bo sa ka ba za ni case be ko ne pi go ba ai won da pi ga da paisa tu customer de pi go ba ana ma'am interest oi ja ana ma ko gi Honda uri po asom le kai de ba Honda aure si kari give hamper pi kamai na loan pi kamai na khudong sa ba pi ha ba sa ai hai je rang ge duka manipur dai tauri ba Honda gi aure tauri ba ma'am si gi gift si ko moi gi dukan gi Honda uri po asom le kai sa ne give hela ni ba kai khena ni ba ado kai ma ni na sa ai na hai ba gi ai ji hai ba ai ngon ta ni advertise ma to ni ma ta ji mayam da pi ri ba khudong sa ba si gi he na pi ba ngam ba adu ma dukan da ai advertise tawi na ta dukan ai taw de advertise ai paisa lo de ya ta ba noi na ai ngon da mo gi gari ma la ko gi percentage khai ga da ba percentage to ai ngon da pibi ra kanu ni la pa customer do da pibi go ai ba mi de akoi gu jam pusin chong chwa ha ana na khang de na ana ai na noi na gi ham pa do da noi su ai ngon da pi ra pa ya dro ki chen ke pa phim nung pi ha tu ni da adu ye da ta ga su adu support to bi bagi je se hamper do ne na ya ni ko adu ga mo gi pesna Honda uri po som le kai le bi do hai te ai do smai na kana go ma pes ka hangning ba business tong ning ba kam dong da pes se promote tong ni ko ne ha bagi khangning ba le ga su ma hai bi ro adu ga kai mar ni na ka da manipur da ai ni han ha le ba online ni marketing tong ni se manipur da yum da dukan saba ngam dinga de yum da pot yon ba sai na hale aduga manipur da lei ba Facebook ki page lei ba ma'am se sidigi han hana aina monetize so ba hele hale ba aduga paisa sang bo sai han hale ba ana experience lei ba do adugi ta share tong za bane hai di sam na manipur da net ihan han phang ya ba sai jaga ji na natra ade moi Pakhang Purak te tawai no ai te Mathang lak ko Purak ge Pakhang Purak ko ado ai pasay hay di kayo no Zade you might tell if I said the money. Bye bye, thank you.